reka tubasuze kandi tubifuriza ibihe byiza tubaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi makuru cy'ibinyamakuru nk'uko bisanzwe nitwa Nyirarukundo Xavera uri kumwe nanjye Jean Daniel Sindayigaye. duherehe Jean Daniel. Reka icyanone tucyanze kiri kuri iyi nkuru yo mu kinyamakuru Le Figaro cyo mu Bufaransa ifite umutwe ugira uti Rwanda, la justice française saisie de la fuite de génocidaires permise par la France en 1994. Birasobanuye tugenekereje mu kinyarwanda ngo ubutabera bw'Ubufaransa bwakiriye ikirego gishinja Ubufaransa guhungisha abari abategetsi b'u Rwanda bari bamaze gukora jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Xavera, inkuru y'iki kinyamakuru iravuga ko iki kirego cyatanzwe n'imiryango inyuranye ndetse n'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, aho basaba ubutabera bwo mu gihugu cy'Ubufaransa gukora iperereza ku mabwiriza yatanzwe n'abari abayobozi b'Ubufaransa icyo gihe bayaha ingabo z'iki gihugu zari mu Rwanda mu gikorwa cyiswe Operation Turquoise. Yari amabwiriza yo kudata muri yombi abo bategetsi bari ab'u Rwanda bari bamaze gukora jenoside, ahubwo babafasha guhungira mu cyahoze ari Zaire, ubu ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi baruwa yabonywe n'ibiro ntaramakuru bya France AFP ku itariki 23 z'uku kwezi kwa Gashyantare yanditswe n'abunganira mu mategeko imiryango irimo Survie, ihuriro ry'imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu n'abandi bantu batandatu barokotse jenoside yakorewe abatutsi. Ni baruwa bashingiye ku butumwa bwa Telegram bwabonetse mu bubiko bw'inyandiko za Bruno Dele, wahoze yari umujyanama wa Perezida François Mitterrand wayoboraga Ubufaransa muri icyo gihe. Xavier, umushakashatsi w'Umufaransa François Granet akaba n'umunyamuryango wa Survie wiboneye iyi nyandiko bwa mbere yabwiye ikinyamakuru Mediapart cyanayanditseho ku ikubitiro ku iyo Telegram yo kwa 15 Nyakanga 1994 yoherejwe ambasaderi Yannick Gerard wari uhagarariye Ubufaransa mu Rwanda. Yategekaga abasirikare b'iki gihugu cy'Ubufaransa kwirinda guta muri yombi abategetsi b'u Rwanda bari bamaze gukora jenoside, ahubwo bakabafasha guhungira muri Zaire. Muri baruwa yabo umuryango Survie, ihuriro ry'imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu n'abarokotse jenoside batandatu basabye abacamanza b'Abafaransa bashinzwe gukora iperereza ku ruhare rw'Abafaransa bari muri Operation Turquoise ku bwicanyi bwakorewe abatutsi bo mu Bisesero mu mpera za Kamena 1994. Basaba ko batangira bundi bushya kandi bakagura iryo perereza banashingiye kuri ayo makuru mashyashya yagaragaye. By'umwihariko banasaba ko iri perereza ryakorwa habazwa wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubufaransa mu 1994 ari we Alain Juppé na Bernard Emier wari umujyanama we muri icyo gihe, ariko kuri ubu akaba ari umuyobozi w'urwego rushinzwe iperereza ryo hanze y'igihugu cy'Ubufaransa. Aba banyamategeko ba Survie barimo Eric Plouvier, Olivier Fox, Laure Heineck, Karine Bourdi, Patrick Baudouin na Michel Tubiana bavuga ko inyandiko iherutse kuboneka ari ikimenyetso gishya mu buryo budashidikanywaho gishobora kongera kubura iperereza. Abanyamategeko kandi bavuga ko inyandiko ikubiyemo ibintu byatuma abari abayobozi b'Ubufaransa bongera gukurikiranwa ku ruhare rwabo muri jenoside, ngo cyane ko higaragaza ubufasha bwatanzwe n'abayobozi bakomeye b'Ubufaransa ku Rwanda. Muri iyo baruwa abanyamategeko bagasaba kandi ko iperereza ryakorwa habazwa na Yannick Gerard wari ambasaderi w'Ubufaransa mu Rwanda. Muri icyo gihe tutaratandukira cyane iyo ngingo ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, mu gihe ho bati urwisha yanka ruracyayirimo. Hubert Védrine yataniye mu gusobanura uruhare rw'Ubufaransa muri jenoside. Uyu Hubert Védrine usanzwe hamenyerewe mu murongo w'abapfobya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, ngo aherutse kumvikana mu magambo yihakana agaragaza ko n'ihanurwa ry'indege Habyarimana Juvenal ariyo ryabaye imbarutso yayo. Yabigarutseho mu gitondo cyo kuwa gatatu w'iki cyumweru ubwo yaganiraga n'umunyamakuru Renaud Blanc mu kiganiro cyanyuze kuri Radio Classique yo mu Bufaransa. Muri icyo kiganiro cyamaze iminota irenga gato ya 17 umunyamakuru yamubajije ku ngingo hitavugwaho rumwe ku ruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Icyo kibazo kandi yagishingiye ngo ku ngingo ebyiri zikomeye yagaragaje ko zitavugwaho rumwe, zirimo ishinja Ubufaransa uruhare muri jenoside n'ivuga ku kuba Ubufaransa buhakana ibyo birego. Aha niho uyu Mufaransa Védrine yavugiye ko ihanurwa ry'indege ya Habyarimana Juvenal wari perezida w'u Rwanda icyo gihe aryo ryabaye imbarutso ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Aya magambo yatangajwe n'uyu mugabo akaba arafashwe nk'uburyo bwo gukomeza guhakana uruhare yagize muri jenoside yakorewe abatutsi, kuko bisanzwe ari umurongo we. Kuko bisanzwe ngo ari umurongo we. Umunyamategeko w'umuryango w'Abanyarwanda wa mu gihugu cy'Ubufaransa Maître Richard Gisagara abinyujije ku rukuta rwe rwa Twitter yavuze ko ibyatangajwe na Hubert Védrine bidakwiye. Uyu Hubert Védrine yabaye umunyamabanga mukuru wa Élysée, ibi ni ibiro bya perezida w'Ubufaransa ku bwa François Mitterrand
nyuma aba na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'icyo gihugu cy'ubufaransa. Reka duhindure ingingo. Mu gitangazamakuru afrique.com ho bati perezida w'u Rwanda Paul Kagame yamaganye ukwikubira inkingo za COVID-19 birimo gukorwa n'ibihugu bimwe bikize. Nibyo banditse mu gifaransa ngo President Paul Kagame dénonce l'hypocrisie dans l'approvisionnement en vaccins. Umukuru w'igihugu yabigarutseho kuwa kabiri iki cyumweru aho yanenze cyane ibihugu bikize bikomeza kwikubira inkingo za COVID-19 mu gihe nyamara hari ibindi bihugu bitari byatangira gukingira abaturage babyo. Yabitangaje nyuma y'ubusabe bw'umuyobozi w'ishami rya Loni ryita ku buzima OMS ariwe Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus wavuze ko icyorezo kitahashywa nta bufatanye mpuzamahanga bubayeho. Xavier, mu nkuru yatambutse muri Al Jazeera muri iki cyumweru, Dr Tedros yavuze ko ubwumvikane bimwe mu bihugu bikize byagiranye n'inganda ziri gukora inkingo za COVID-19 uri kudindiza gahunda ya COVAX yo kugeza inkingo kuri bose. Yavuze ko ubwo bwumvikane uri gutuma inkingo zijya muri ibyo bihugu bikize gusa, hanyuma izagombaga kugurwa muri COVAX zikabiyanga. ibihugu bikize bikaba ngo byaramaze gutumiza miliyoni nyinshi z'inkingo, ndetse ngo hari byamaze gutumiza inkingo zirenze izikenewe ngo bikingire abaturage babyo, mu gihe ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere ibyinshi ngo nta n'inkingo na nke birabona. Nubwo Tedros atigeze avuga ibihugu biri kwikubira inkingo, Xavera yavuze ko nta cyizere cyo kurandura COVID-19 cyabaho hatabayeho ubufatanye no gusaranganya. Ati yagize ati uburyo bwiza bwo kwirinda si ukwikingira wenyine, ahubwo ni ugukingira bose mugasangira inkingo n'abandi. Iyi virusi ntabwo yatsindwa tudafatanije, bizatuma yihisha ku buryo yakongera ikabyutsa umutwe. Perezida Kagame abinyujije kuri Twitter yunze mu rya Tedros avuga ko ibiri gukorwa n'ibihugu bikize bidakwiriye. Ati ibi ni uburyarya kandi ntibikwiriye rwose nk'uko twakunze kubivugaho. Uru ni rumwe mu ngero nyinshi zigaragara. Mu nyandiko aherutse kunyuza mu kinyamakuru The Guardian cyo mu Bwongereza, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavuze ko kwikubira inkingo ku bihugu bikize biteye inkeke, maze agira ati hari ibimenyetso biteye inkeke ku kwikubira inkingo mu Burayi no mu majyaruguru ya Amerika. Igitutu kiri ku banyepolitike cyo gukingira abaturage babo bose mbere yo gusangira inkingo n'abandi kirumvikana, ariko kumvisha ibihugu bikennye ko bigomba gutegereza ngo buri wese mu majyaruguru akingirwe ni ukutareba kure. Yakomeje agira ati gutinza kugeza inkingo ku baturage b'ibihugu bikiri mu nzira y'iterambere bifite ikiguzi kinini cyane. Icyorezo kizakomeza kwerekana ubukana no guhungabanya ubukungu bw'isi muri rusange. Twerekeza amaso mu kinyamakuru Jeune Afrique aho banditse ko perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ateganya kugenderera u Rwanda vuba ahangaha. Nibyo banditse mu gifaransa ngo Rwanda France Emmanuel Macron bientôt en visite officielle à Kigali. Jeune Afrique ikandika ko amakuru ifite hari yuko perezida Macron ateganya kuba ari i Kigali hagati y'ukwezi kwa 4 cyangwa se mu kwa 5, cyakora nanone ngo bikazaterwa n'uko icyorezo cya COVID-19 kizaba cyifashe icyo gihe. Mu kwezi kwa 11 k'umwaka ushize, Macron nibwo yatangaje ko ateganya gusura u Rwanda mu mwaka wa 2021 n'uyu turimo, akabikora mu ruzinduko rugamije gushimangira umubano mwiza urangwa hagati y'ibihugu byombi, u Rwanda n'Ubufaransa. Tukiri mu kinyamakuru Jeune Afrique, Jondanye umunyarwandakazi Louise Mushikiwabo agira ati oui il fallait remettre de l'ordre au sein de l'OIF. Bisobanura tugenekereje mu Kinyarwanda ngo yego byari bikenewe gusubiza ibintu mu buryo mu muryango mpuzamahanga w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa OIF cyangwa se la francophonie. Bikubiye mu kiganiro Madame Mushikiwabo aherutse kugirana n'iki kinyamakuru Jeune Afrique, ikiganiro cyagarutse ku ngingo zitandukanye zirimo n'ibyo amaze kugezaho uyu muryango muri iki gice hagati cya manda ye ya mbere, dore ko amaze imyaka 2 akaba asigaje indi myaka 2 ngo manda yirangire. Madame Mushikiwabo yabwiye Jeune Afrique ko yishimira aho amavugurura amaze igihe akora muri uyu muryango ageze, cyane mu bijyanye n'abakozi, aho ngo byari bigoranye kuko inzego zitandukanye zitumvaga neza impamvu ari ngombwa. Yavuze ko icyerekezo cy'uyu muryango cyari cyiza, ariko ko hari ikibazo mu bakozi ku buryo amavugurura yakagombye gufata ukwezi yafashe amezi 6. Jeune Afrique yamubajije niba yarabashije kugira ubwisanzure bwo gukora amavugurura ashaka, maze Madame Mushikiwabo asubiza avuga ko nubwo hari imbaraga ziturutse hanze y'umuryango ko byabaye ngombwa ko ahangana nazo, atigeze agorwa n'icyo gitutu. Ati ibihugu binyamuryango byampaye ubutumwa bwo kuvugurura no gushyira ku murongo umuryango, ntabwo byakongera ngo binsabe gukora ibitandukanye. Amahirwe yanjye ni ukugira imikoranire myiza n'ibihugu byose. Nashyize imbaraga nyinshi kugira ngo uwo mubano ushoboke, kuko nzi ko ari ingenzi mu mikorere myiza y'umuryango uhuriweho n'impande zitandukanye. Mushikiwabo yavuze ko magingo ya OIF iri mu mpinduka, aho bamwe mu bari mu buyobozi bukuru bwayo bavuye mu myanya, ibintu yavuze ko byari nk'ibisanzwe
idasanzwe kuri we. Yavuze kandi ko nta kibazo abona mu kuba abayobozi bamwe bagenda abandi bakirukanwa, ko nabibaza kuri icyo ari uko uyu muryango mu gihe cyashize abantu bawukoragamo ngo batajyaga bawuvamo. Ati ikindi kandi ndashaka guteza imbere abakiri bato bamaze igihe kinini bakorera OIF n'imbaraga zabo zose. Bamwe bari mu myaka 30 ariko numva ko ari ingenzi cyane gushyira imbere abiyumva mu muryango wacu uvuguruye. Uyu munsi mfite itsinda ryiza rinkikije. John Africa yanabajije Madame Mushikiwabo niba aziyamamariza indi manda ndetse n'icyo atekereza ku batamushakaga nk'umuyobozi mukuru wa OIF. Undi asubiza ko yumva neza impamvu hari abantu bamwe batamushakaga ku buyobozi bw'uyu muryango, ariko ko kuri we ari umuntu ufite ubushobozi bwo kuyobora uyu muryango wa Francophonie. Yavuze ko yiyumvamo ubushobozi bwo kuyobora uyu muryango, aho awugereranya n'uko umuntu yaba ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga ariko noneho ibihugu byinshi. Ku birebana niba azongera kwiyamamariza indi manda ya kabiri, Madame Mushikiwabo yasubije agira ati ntabwo mbizi. Ndabizi ko 2021 ari umwanya w'umusaruro. Ndawishimiye kuko tuzatangira kubona imbuto z'ibyo twabibye mu myaka 2 ishize. Yabajijwe kandi impamvu atazi niba azongera kwiyamamaza, badasubiza agira ati ntutekereza ko nkeneye ikiruhuko nyuma y'iyi myaka yose. Niyamamarije manda, mfite inshingano zo gukora ibyo ngomba gukora kugeza irangiye. Madame Louise Mushikiwabo yatangiye kuyobora uyu muryango mu ntangiriro za 2019, aho ari muri manda ye ya mbere izarangira umwaka wa 2022. Dukomeze n'iki kiganiro makuru kimwe binyamakuru tujya ku byanditswe hanze y'u Rwanda. Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na mugenzi we wa Kenya Uhuru Kenyatta baganiriye ku bibazo byo mu ntara ya Tigray iherereye mu majyaruguru ya Ethiopia. Nk'uko tubisoma muri US News and World Report, Politico, Daily Nation no muri The Guardian, ibiganiro by'abayobozi bombi byabaye ejo bundi kuwa kane hifashishijwe telefone, bagaragaje impungenge z'ubuzima bw'abaturage bo muri iyo ntara bukomeje kurushaho kujya haga ndetse n'uburenganzira bwa muntu bukomeje kubangamirwayo. Bavuze ko ari ngombwa gukumira hakiri kare icyakongera kwambura ubuzima abanyatigre, cyaba intambara cyangwa se kubangamira ibikorwa byo kuramira abari mu kaga kakuruwe n'intambara y'amasasu. Agace ka Tigre kahuye n'intambara kuva mu kwezi kwa 11 umwaka ushize, aho ingabo za guverinoma rusange ya Ethiopia zahanganye n'izo muri iyo ntara, birangira ishyaka TPLF ryayoboraga iyo ntara rikuweho. Abayobozi bakuru baryo bamwe batabwa muri yombi, abandi bagana ishyamba. Nk'ingaruka z'iyo ntambara ubu habarurwa ibihumbi byinshi by'abanyatigre bishwe, naho abagera kuri miliyoni 2 bakurwa mu byabo, mu gihe abarenga 60,000 bahungiye mu mahanga mu bihugu bituranye na Ethiopia. Perezidansi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika White House ikaba itangaza ko Perezida Biden yashimangiye ko igihugu cye cyiteguye gufatanya na Kenya mu gushyigikira amahoro n'umutekano muri Afurika y'Uburasirazuba, ari naho Ethiopia ngiyi iherereye. Hagati aho Xavera, abahoze ari abayobozi ba Tigre bakaza gukurwa ku butegetsi n'intambara yo mu Gushyingo 2020, hari ibyo basaba guverinoma ya Ethiopia kugira ngo babe bagirana imishyikirano. Ni ibihe? Mu bisabwa n'aba bayobozi b'ishyaka rya TPLF ritakiri ku butegetsi aba muri Tigre, harimo kubanza gukura ingabo za Eritrea muri Tigre, nubwo Ethiopia na Eritrea bahakana ko izo ngabo zitigeze zivanga mu ntambara yo muri iyo leta ya Tigre. Hari kandi gucyura n'izindi ngabo zose zavogereye ubusugire bwa Tigre, aha bagatunga agatoki abasirikare bavuye muri leta ya Amhara na n'ubu ngo bakigenzura uduce tumwe na tumwe twa Tigre. Ikindi ni ugushyiraho komisiyo yigenga yo gukora nketi ku bwicanyi bwibasiye abanyatigre no kubarura ibyangijwe n'intambara. Kwemerera imiryango y'ubutabazi ikagera nta nkomyi muri Tigre, igatanga imfashanyo ku baturage miliyoni 4.5 bayikeneye ku buryo bwihutirwa. Aba bahoze ari abayobozi ba Tigre bamaze amezi 3 mu bwihisho, barasaba ko imfungwa zose zirekurwa nta yandi mananiza. Ikindi basaba no gukuraho ubutegetsi bw'inzibacyuho bwashyizweho aho muri Tigre nyuma y'intambara. Icyanyuma rero basaba Jean Daniel nuko mu gihe iyo mishyikirano yabibaye ngo yayoborwa n'itsinda ryigenga ryo ku rwego mpuzamahanga. Ntacyo guverinoma ya Ethiopia iravuga ku bisabwa n'abo bahoze ari abayobozi ba Tigre bemeza ko intambara ikiri yose, nyamara ubutegetsi bwa Addis Abeba bwo bukaba bwaramaze gutangaza ko iyo ntambara yarangiranye n'ifatwa ry'umurwa mukuru wa Tigre ariwo Mekele. Twerekeza mu birwa bya Maurice, aho Ubuhinde bwemeye kubiguriza miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika kugira ngo bigure ibikoresho bya gisirikare birimo za radari ndetse na kajugujugu z'intambara. Ibinyamakuru birimo Times of India, Financial Express, The Diplomat, Economic Times na Indian Express byanditse ko aya ari amasezerano ya mbere yo muri uru rwego
Ubuhinde bugiranye n'igihugu cya Afurika amasezerano ya miliyari zikabakaba ijana mu mafaranga y'u Rwanda. Xavier, uretse kandi ayo masezerano Ubuhinde bwanahaye ibirwa vya Maurice dozi ibihumbi 100 by'inkingo za COVID-19 jondanye. ibi birwa bya Maurice bikaba bituwe n'abaturage miliyoni 1,300,000 gusa, biganjemo abafite inkomoko mu Buhinde kuko bangana na 70%. Abasekuruza babo boherejweyo nk'abakozi mu gihe cy'ubukoloni bw'Abongereza, barahatura ku buryo ubu abaturage b'Ubuhinde bakunze kwita ibirwa bya Maurice Chota Bharat, ari byo bisobanuye mu Cyongereza ngo Small India, mbese Ubuhinde buto tugenekereje mu Kinyarwanda. Ubuhinde bungana urwara. Muri Afurika y'Epfo ho urubanza rwa ruswa ruregwamo wahoze ari perezida w'iki gihugu Jacob Zuma rwashyizwe mu kwezi kwa gatanu. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru birimo News 24, The South African, Eyewitness News, Daily Maverick na Mail and Guardian byanditse ko iyi ruswa iregwa Zuma irebana n'intwaro za gisirikare zifite agaciro ka miliyari 2 z'amadolari y'Amerika guverinoma ye yaguze n'uruganda Thales rwo mu Bufaransa ruzwiho ubucuruzi bw'izo ntwaro. Bwana Zuma aregwa muri iyo dosiye ya ruswa ibyaha 16 birimo uburiganya, ubujura buciye icyuho no kunyereza amafaranga, ariko ibyo byose Zuma arabihakana akabigarama. Jacob Zuma arashinjwa kandi kwakira amafaranga atangwa buri mwaka n'uru ruganda Thales nyuma y'ayo masezerano y'intwaro yabaye mu 1999. Zuma yabaye vice perezida wa Afurika y'Epfo muri uwo mwaka w'1999 ndetse aba na perezida wa Afurika y'Epfo nyuma y'imyaka 10, aho ishyaka rye ANC ryaje kumuhatira kwegura muri 2018 kubera ibindi byaha bya ruswa birimo kugurisha igihugu n'umuryango w'abaherwe b'Abagupta bakomoka mu Buhinde. Ibi nabyo abihakana yivuye inyuma kimwe n'abo baherwe b'Abagupta. Umujyanama mu by'imari Chabiri Shayike yahamijwe icyaha cyo kugerageza gusaba ruswa mu izina rye mu ruganda rw'intwaro Thales maze aranafungwa muri 2005. Urubanza rwaregwagamo Bwana Zuma rwahagaritswe mbere gato yo kwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu muri 2009. Rwongeye gusubikwa mu mwaka ushize nyuma y'uko Thales yamaganye ibirego by'ubujura, ariko ku wa kabiri w'iki cyumweru Xavier, umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwo muri Afurika y'Epfo yavuze ko urubanza ruzatangira ku itariki ya 17 mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka. Ibyo turabiretse. Ishami ry'umuryango w'imbyeri ryita ku buzima OMS ryasabye Tanzania gusubukura ibyo gutangaza imibare ku cyorezo cya COVID-19. Nuko tubisoma muri Daily News, The Citizen, Mwananchi, The East African no ku rubuga rwa UN.org, Tanzania iri mu bihugu bike kuri iyi si bitatangazaga aho bihagaze kuri iki cyorezo. Tanzania iheruka gutangaza imibare mu kwezi kwa gatanu umwaka ushize 2020, aho abandi icyo gihe yavugaga ko ari 500, naho abari bamaze gupfa icyo gihe bari 20. Iyo niyo mibare iheruka gutangazwa na guverinoma ya Tanzania. Mu kwezi kwakurikiyeho ariko kuwa Kamena uwo mwaka, Perezida John Pombe Joseph Magufuli yatangaje ko nta coronavirus ikirangwa mu gihugu cye, gusa impungenge zakomeje kuba zose ko ubutegetsi buhisha nkana iby'iki cyorezo. Ibintu byarushaho kandi gukomera muri iyi minsi nyuma y'impfu za bamwe mu bagize guverinoma y'icyo gihugu, barimo Vice Perezida w'ikirwa cya Zanzibar Seif Sharif Hamad wapfuye muri uku kwezi kwa kabiri nyuma y'aho ishyaka rye ritangarije ko yari yaranduye COVID-19. Nayo kandi wabaye umutegetsi wo hejuru abanyapolitiki bo muri Tanzania washize amanga akitangariza ku mugaragaro ko afite iyi virusi ya corona. Umuyobozi mukuru wa OMS Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus akaba aherutse gusohora itangazo rikubiyemo amagambo yo gufata mu mugongo guverinoma ya Tanzania kubera izo mpfu z'abayobozi bakuru b'iki gihugu, maze aboneraho akanya ko gusaba icyo gihugu cya Tanzania kongera gutangaza ko imibare y'icyorezo ihagaze. Yavuze ko nubwo bigoranye kumenya mu by'ukuri urwego COVID-19 iriho aho muri Tanzania kubera ko nta mibare itangazwa, ngo bikunze kwigaragaza ko abanyatanzania batemberera mu mahanga bapimwa bakayisanganwa. Perezida Magufuli yakunze kumvikana avuga ko nta mpamvu yo guhangayikishwa n'iki cyorezo kuko ngo amasengesho yakirukanye mu gihugu cye. Yewe na Minisitiri w'Ubuzima yatangaje mu ntangiriro z'uku kwezi kwa kabiri ko Tanzania nta gahunda iteganya yo gukingira COVID-19. Gusa ariko kwa gatanu ushize ubwo yari mu muhango wo gushyingura umwe mu bayobozi bakuru muri guverinoma, Perezida Magufuli yashushe n'uwemera ko virusi ya corona itagiye buheriheri ko igitembera aho muri Tanzania. Bigeze ku cyumweru gishize, Magufuli yashishikarije abaturage b'icyo gihugu cya Tanzania kwambara noneho dupfukamunwa, ariko nanone bagakoresha ngo twakorewe imbere muri icyo gihugu kuko ngo nta wakwizera 100% twakorewe mu mahanga nubwo nta kimenyetso simusiga yatanze. Tuvuye muri Tanzania tujye muri Chad. Imirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu yakatiwe gufunga imyaka 3 muri gereza nyuma yo kuvuga ko Perezida Idriss Déby Itno arembye kandi ko ari kuvurirwa mu Bufaransa. Iyi nkuru yo muri France 24 ikavuga ko uwahanwe ari umuyobozi w'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu aho muri Chad, yatawe muri yombi mu kwezi kwa mbere mu mwaka ushize wa 2020 nyuma yo kubitangariza ku rubuga nkoranyambaga rwa Facebook. Urukiko mpanabyaha rw'injira
N'Djamena mu murwa mukuru rwamuhamije icyaha cyo guhungabanya umudendezo wa rubanda. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi ariko bamaganye icyo gihano cyo gufungwa mu gihome imyaka 3 cyahawe iyo mpirimbanyi, maze basaba ko ahita arekurwa. Ni mu gihe aho muri Chad bitegura amatora y'umukuru w'igihugu azaba mu kwezi kwa 4 uyu mwaka. Xavera, Perezida Deby umaze imyaka 30 ku butegetsi, azaba nawe ayahatanamo. Nawe azaba yahatanamo. Umuryango umwe bw'Uburayi wagereye mu kebo Venezuela nawo wirukana ambasaderi wayo muri uwo muryango. Ibinyamakuru bya Le Monde, Le Soir, Huffington Post na Paris Match byanditse ko iki cyemezo cyafashwe ejo bundi ku wa 4 mu rwego rwo kwishyura guverinoma ya Venezuela yari yirukanye ambasaderi w'uyu muryango i Caracas, ni muri icyo gihugu cya Venezuela. Kwa gatatu nibwo guverinoma ya Perezida Nicolas Maduro yirukanye uwari uhagarariye umuryango umwe bw'Uburayi muri icyo gihugu nyuma y'ibihano bishya uyu muryango wari wongeye gufatira Venezuela. Ntabwo byari bibaye ubwa mbere uyu ambasaderi yirukanwa muri Venezuela, kuko mu kwezi kwa 6 umwaka ushize guverinoma y'icyo gihugu yari yamuhambirije, ariko ku munota wa nyuma w'igihe yari yahawe iza kwisubiraho. Kuri iyo nshuro nabwo guverinoma ya Maduro yari bitewe n'ibihano umuryango umwe bw'Uburayi wari wafatiye abantu 19 mu butegetsi bw'icyo gihugu cya Venezuela. Abo barimo abadepite, guverineri n'abayobozi 3 ba komisiyo y'amatora bateguye amatora yabaye mu Kuboza 2020 akaza kutitabirwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. N'amatora yatsinzwe ahanini n'ishyaka rya Perezida Nicolas Maduro hamwe n'abo ku ruhande rwe. Ubu hari abanyavenezuela 55 batemerewe gukoza ikirenge cyabo mu bihugu 27 bigize umuryango w'umwe bw'Uburayi, kandi ngo n'imitungo yabo bahafite yabaye yarafatiriwe. Ibi guverinoma ya Venezuela yabifashe nko kuyikorera abaturage mu jisho, ikabisaba umuryango umwe bw'Uburayi guhindura imyitwarire yawo niba ishaka kubana neza na Venezuela. Venezuela ni igihugu cyo muri Amerika y'Amajyepfo. Mu Buhinde, igihugu kigizwe na leta 28 kikagira ubuso bwa kilometero kare miliyoni 3 n'ibihumbi bisaga 200, kigaturwa n'abaturage barenga miliyari 1 na miliyoni 300. Hari leta zafashe ingamba zikarishye zo kurwanya ikwirakwira rya COVID-19, zirimo ko kugira ngo uzinjiremo ugomba kubanza kwerekana ko bipimishije iki cyorezo cya COVID-19. Turabisoma muri Futura Science, Liberation, Indian Times no muri Les Echos, aho nyinshi muri izo leta zigize Ubuhinde zategetse ko icyo cyemezo gitangira kubahirizwa kuva ejo hashize, ubwo n'ejo kuwa 5. Zisobanura kandi ko bitewe n'ubwiyongere bukabije bw'iki cyorezo bwagaragaye mu minsi 10 ishize. Iyi nkuru igakomeza ivuga ko bitoroshye gutembera aho mu Buhinde utitwaje icyemezo cyerekana kuri muryeriye ku birebana na COVID-19. Ni icyemezo kandi kireba abagenzi bose bashaka kwerekeza muri izo leta zagifashe baturutse muri za leta zivugwamo cyane COVID-19, baba banyuze mu kirere, mu ndege birumvikana, cyangwa se ku butaka mu mihanda isanzwe n'iya za gari ya moshi. Uretse aho imbere mu gihugu kandi Ubuhinde bwanakajije igenzura ku bagenzi baturuka mu mahanga, by'umwihariko bava mu Bwongereza, mu muryango umwe bw'Uburayi ndetse no mu burasirazuba bwo hagati. Ubu Ubuhinde buza ku mwanya wa 2 ku isi nyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kugira